Zaključili smo ovaj ciklus replika, vraćamo se toku rasprave. Sada riječ ima poslanik Šočo, nakon njega poslanik Šćepan Dragović. Dame i gospodo, poštovani građani Crne Gore, prije nego kažem šta mislim o ovom predlogu, jedna mala napomena. 7 godina nijesmo mogli ni iz opozicije izvesti DPS-ovce da pričaju, pa su izgleda riješili da nadoknade u nekoliko dana tih 7 godina, a kad su počeli izgleda da ih ne možemo ni zaustaviti, nego se pomalo osjećamo ugroženi u nekom svom stečenom pravu da je skupštinska govornica naša. Ali ja to ne zamjeram, naprotiv, zadovoljstvo mi je ovih par dana da sam bio ovdje prisutan i nadam se da su građani Crne Gore pažljivo pratili ove 2-3 dana, da su svjedoci da je jedan čir pukao i to što iz ove sale sada teče politički Crnom Gorom, to je davno trebalo da se uradi, dame i gospodo. Osjećaj nelagodnosti će proći ako iz svega toga nastane novo, zdravo, demokratsko tkivo u Crnoj Gori. Kad dođu parlamentarni izbori, mi ćemo sve ovo što smo pažljivo saslušali ovdje ponovo iznijeti pred političku javnost, nadajući se da su u međuvremenu mnogi progledali, da su se mnoge uši otvorile i da je mnogima zdrav, elementarni ljudski razum proradio, da se nikome ne vjeruje slijepo na riječ. A sada hoću da kažem ono što je predmet spora. Ja ću se obraćati predlagaču iako on tu nije, kao da jeste. Prvo, složit ću se sa tvrdnjom predsjednika Republike, koju uostalom niko ne spori i od tog mog slaganja neće imati neke velike vajde, ali to je prosto činjenica. Crna Gora jeste u političkoj krizi. Jedini način da se iz te političke krize izađe jesu demokratski izbori. To je njegova početna teza, ja se sa njom apsolutno slažem. Ali jednu napomenu. Opozicija o tome govori već mjesecima. Govorila je kada je isti gospodin predsjednik slao poruke da će iz krize Demokratske partije socijalista ona izaći ojačana. Nije tada govorio o krizi sistema. Doduše, istine radi, nije to samo predsjednik govorio. Govorili su to i predsjednikovi oponenti. Bogu hvala što su se i jedni i drugi opametili. I mi pozdravljamo to njihovo opamećivanje i ne zamjeramo im i ne uzimamo im za zlo što su promijenili mišljenje. Dakle, ni gospodi iz vlade, ni gospodinu predsjedniku. Ali nek se zna da opozicija nije čekala da joj neko saopšti da je kriza u Crnoj Gori. Djelimično se slaže sa ocjenom iz obrazloženja da se radi o sveukupnoj krizi sistema čiji su uzroci u odsustvu cjelovitog i skladnog izvršavanja funkcije pojedinih segmenata državne vlasti, odnosno izvršne. Djelimično. Samo u ocjeni da se radi o krizi sveukupnog sistema. Ali molim vas, ja hoću da definišem koji je to sistem u krizi. U krizi je, odnosno raspada se, i Bogu hvala što se raspada, je sistem apsolutističke, neodgovorne, nekontrolisane vlasti, koju je inaugurisao zajedno sa svima vama, gospodo, isti predsjednik Republike i na njenom čelu bio punih 7 godina. Taj sistem se raspada. Taj sistem nije u krizi, nego je u raspadu i opet kažem, daj Bože da se što prije raspada. Državni sistem nije u krizi. Ne zato što ja želim da njemu oponiram, nego prosto dugujem svom profesionalnom, da tako kažem, svom profesionalnom opredeljenju da konstatujem jednu činjenicu. Funkcioniše vlast. Loše, ali funkcioniše, gospod. Loše, ali funkcioniše. I Hitlerova je vlast funkcionisala. I Staljinova je funkcionisala. Pravimo razliku između funkcionisanja vlasti i kvaliteta vlasti. Slažem se, ne valja vlast. Ali ja to pričam 7 godina, gospod. A vi, gdje ste bili tih 7 godina? Nije vas bilo nigdje. Dakle, taj sistem je apsolutno u krizi. Odnosno, raspao se. I
Ne treba ga žaliti. Taj sistem je bio prividno parlamentarni, prividno demokratski. I sada u ruševinama izvire parlamentarizam i demokratija. Nekada smo, gospodo, mogli ovdje čuda da radimo. Mjesecima smo čekali da nas svojim prisustvom udostoji predsjednik vlade. Pa ako i došao je tu na par minuta. Riječ kad je uzeo, to je bilo već da se registruje. Predsjedniku Republike neću da govori. Sjećate li se kad ste ga vi aplauzima ispratili kada je izašao iz Skupštine sa riječima u ostalom neću ni da vas gledam. Sada oni rade ono što se u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji radi. Predsjednik vlade sjedi, uzima riječ, govori u ime vlade. Predsjednik Republike je tu, govori u ime svoje funkcije predsjednika svih građana. To je ono što mi hoćemo godinama da se uspostavi. Sada vidimo naznake svega toga kako se rađaju. Naznake. Hvala Bogu da je počelo nešto konačno ovdje da se dešava. Predsjednik Republike u obrazloženju kaže u odsustvu cjelovitog i skladnog izvršanja pojedinih segmenata, naročito izvršne vlasti. Izvršna vlast je jedan od segmenata vlasti, personifikovana u vladi. Nije sistem u krizi ako vlada ne valja. Ako vlada ne valja, vlada se napane, vlada se promijeni. Niko je nije, gospodo, napao. Do juče, bukvalno u smislu te riječi, mi nismo imali na pravno i politički valjan način iskazanu krizu političku u Crnoj Gori. Jer smo mjesec i pol dana vodili polemiku sa jedinstvenim klubom Demokratske partije socijalista. Tek ste juče vi to verifikovali politički, ali pravno niste. Ko je podnio predlog za razrješenje vlade? Ne morate, ja shvatam da ste vi protiv te vlade, ali vlada je sada manjinska. Ona jeste manjinska i ona funkcioniše u onim elementima u kojima će dobiti podršku svih nas do izbora. Ne svidilo nam se, mi ćemo je sružiti, ali to još nije kvalifikacija da sistem ne funkcioniše u smislu državni sistem. To za posljedicu, kaže dalje predsjednik, ima neostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Tačno. Tačno, gospod. Ali bi volio da mi neko kaže kada je ustavnost i zakonitost bilo pravilo u Crnoj Gori i Jugoslaviji u zadnjih 7 godina. Nije, gospod. Pogotovo ne ustavnost. Predsjednik Republike je potpuno neustavno vršio ovlašćenja koja nije imao. Onda nas tek priznaje, ja nisam imao ta ovlašćenja. Ali on je de facto bio više nego što je ustavni šef države. Tek kada su se gospoda iz DPS-a počeli ponašati kao državni, a ne partijski funkcioneri, shvatili smo i predsjednik je shvatio da on ne može sa te stolice da upravlja državom. Sjećate li se, ja sam naredio da se izbaci Šešelj. Tada su svi branili predsjednika Republike da on ima to ustavno pravo. Nije ga ni tada imao. Sjećate li se vašega smijanja kada sam ja govorio, molim vas gospodo, ministar ne može ni jednoga sekunda da bude poslanik. Smijao se gospodin Đukanović, a do njega i gospodin Bulatović. O zakonitosti neće ni da govori, gospodin. Nije ovo optužba da se ne primjenjuje zakon. On se primjenjuje, ali osjećaj u društvu da vlada pravo, povjerenje građana u to nikada nije konstituisan u Crnoj Gori. Zašto? Zato ako se ona ruši na jednom kardinalnom primjeru, on gubi svoj dignitet. I zbog toga ja ostajem pri tvrdnji koju smo mi 7 godina ponavljali, prave ustavnosti i zakonitosti nije bilo. A najdrastičniji primjer. Savezna Republika Jugoslavija protivustavno je funkcionisala kao konfederacija 6 godina. A sad se iz konfederalizma ulijeće u protivustavni unitarizam. A niko neće da primijeni taj ustav te Jugoslavije. Pa sam malo nervozno reagovao kada me gospodin Danilo Vuksanović pita kako je to po ustavu. A ja 7 godina trošim energiju ne da nekoga podučava šta je ustav i njegove norme, nego da kaže ljudi, držimo se ustava i zakona, makar najgori na svijetu bili. To je najmanje što možemo da pogriješimo. Dakle, gospodo, vi ste sada, mnogi od vas vidjeli ono što je opozicija gledala i ukazivala 7 godina. S jednom napomenom, molim vas. I tu želim da malo oponiram gospodin Parač.
opozicija, bar najveći njen dio, kritikovala je sistem koji je ova vlast uspostavio. Nismo mi padali na nivo pojedinačnih optužbi o kriminalu, lopovluku i takvih stvari. To nije predmet rada parlamentarne opozicije, nego državnih organa. Dakle, ja želim da zaštiti prije svega Narodnu stranku, a zatim i druge opozicione stranke koje su 4 godine napadale vlast sa stanovišta njenog lošeg funkcionisanja i neostvarivanja onoga što je u Ustavu zapisano. A sada ste to tek, dakle, gospodo, vidjeli. Danas javnost Crne Gore saznaje iz usta onih koji su glasali za ovu vladu i koji su je promovisali toliko vremena da vlada ništa nije uradila za sjever Republike. Gospodin Momčilo Bojović, gospodin Velimir Radojević doveli su kritiku vlade do toga nivoa da su im zamjerali malterisanje u januaru i nepopravljenu ogradu. Kada smo mi govorili da je vlada okrećila zgradu, vi ste govorili da je vlada napravila zgradu, a danas im ne priznajete ni da je malter zamiješala. Kada smo mi govorili da je asfaltirano kilometar puta, vi ste preko televizije govorili napravljen je magistralni put, a danas nećete da priznate ni da je šoder nastao. Znate, gospodo, ovdje sjede neki neugodni svjedoci po tonjih godina. Gospodin Stevan Mitrović priznaje da je počinio krivično djelo jer nije ukazao da je počinjeno krivično djelo falsifikata. Ja neću da kažem ni da on govori istinu ili neistinu, ali on je morao da bude svjestan šta je uradio time kada je prikrio krivično djelo. Nema te sile partijske discipline koja bi mene mogla da natjera da prikrijem izvršenje krivičnog djela. Toliko lojalan ja nisam nikom. Toliko lojalan ja nisam nikom, ako sam u saznanju da je to krivično djelo. Pa od njega saznajemo da je najgore uređena katastarska opština Herceg Novi. Gospodine Mitroviću, ja se s vama sporiti neću, ali ću vas pitati što to ne rekoste građanima Herceg Novoga u novembru, što vi, gospodine Momčilo Bojoviću, što vi, gospodine Radojeviću, što ste kitili toga Mila Đukanovića ordenjem u predizbornoj kampanji da su nas Bjelopoljci, njihovi šaljivdžije, govorili kako se spremaju tamo da predlože s ime Bjelopolje preimenuje u Milovo polje. Pitam vas, gospodo, gdje ste bili prije samo godinu dana? U stvari ne pitam, nego pozivam narod Crne Gore da vrlo pažljivo sasluša sve ovo. Nije ovo oponiranje vašim tvrdnjama. Ne oponiram ja vašim tvrdnjama da je vlada loše uradila ovo, loše uradila ono. To ja neću da oponiram. Ja i dalje ostajem pri stavu koji smo imali. Ova vlada i ova vlast ukupno posmatrana loše je radila, ali vi ste dio te vlasti i ne možete vi danas sjesti u opozicione klupe prije nego što prođete dobro čistilište, gospodo moja, jer vi ste i dalje vlast. Vaš je predsjednik savezne vlade. Vaš je ministar vojni u toj saveznoj vladi. Vaš je ministar pravde u toj saveznoj vladi. Nijeste vi, gospodo, opozicija. Vi ste vlast i ne možete vi sada uraditi što je opozicija. Gospođa Đaković je danas vidjela da je pod rukovodstvom gospodina Momčila Bojovića haos napravljen u Pljevi. Kako to ne vidjeste, gospođo Đaković, prije 7 godina, nego sad to vidjeste posle 7 godina. Dalje, gospodin Zoran Žižić, potpredsjednik te vlade, sada je vidio što radi tajna policija. A kada je ta tajna policija to radila nama, nije vidio. Kada je ministar policije, isti koji i sada, zatvorio puteve poslanicima, što je neprimjereno u zemlji svijeta, bez ikakvog ustavnog i zakonskog osnova, gospodin Žižić je branio to. Nije tada ustao i rekao, ne, gospodine ministre, vi to ne smijete da radite. I ovi su ljudi u pravu. I nije tražio njegovu smjenu. A on mu je neposredni šef. Isto važi za gospodina Koprivicu. Ja ne osporavam da je tajna policija, a to zaista ne znam, ali neću s vama da polemišem je li ili nije. Ali vas pitam kao profesora univerziteta, vi ste to morali da znate da ste dužni kao intelektualac partijski angažovan, neangažovan da ustanete u odbranu slobodarskih principa. A znam da to znate kad ste saznali, kad ste naučili da tumačite Poslovnik, morali ste to jer je to opštija kategorija, lakše ga je naučiti, to znaju ljudi koji nisu profesori univerziteta. Vi ste morali da ustanete kao javna ličnost i da kažete, gospodo iz vlasti, nijeste smjeli
da ograničite kretanje kroz Crnu Goru poslanicima, bez obzira slagali se mi sa njihovim aktivnostima ili se ne slagali. Etc. Sve mi to danas čujemo, sve mi to danas vidimo i svemu se tome mi danas ne čudimo, gospodo, samo želimo da to narod Crne Gore konačno jedno vidi. Gdje se ja ne slažem sa predloženom odlukom? Moram da istaknem političke i pravne razloge. Zamolit ću gospodina predsjednika za malo tolerancije zbog vremena. Politički razlozi u ovako izoštrenoj krizi, kakva je u Crnoj Gori, gdje se čak i ustavni poredak, svi to osjećamo, stavlja pod znak pitanja. Ući u izbore, a da se prije toga ukine legitimitet takvom državnom organu kakav je Skupština, znači dodatno destabilizovati prostor Crne Gore. Po našem sudu. Nama je potreban mir i stabilnost institucije koja je najlegitimniji predstavnik volje birača. Bez obzira što se slažem s ocjenom da mi više ne izražavamo tu volju birača. Ali dok god mi ne konstituišemo sve izborne zakone sa punim legitimitetom, znači ne prvo priznamo da nismo nelegitimni, pa onda legitimno donosimo zakone izborne. To je jedan politički razlog. Ja, gospodo, nisam mir. Nemojte mi zamjeriti. Ako čitam u štampi da ministar vojske poručuje iz Kolašina, obračunali smo se s Turcima, sa Austrougarima, Njemcima, pa ćemo i sa ovim ovamo. Ja nisam direktno osjetio se pogođen jer ne pripadam onima na koje on mislio, ali u širem smislu ja pripadam grupaciji takozvanih domaćih neprijatelja i izdajnika po vašem vokabularu, gospodo, koji tek sad izlazite iz čaura komunističke svijesti i priznajete da patriotizam nije monopol ni jedne ideologije, partije i čovjeka. Moram da se kao građanin osjetim nesigurno. A ova je Skupština najlegitimnija koja može da uvede. Mi moramo, gospodo, dakle, da riješimo to pitanje legitimiteta ove Skupštine, da dođemo do izbornih zakona i da riješimo pitanje kontinuiteta i tu ulazimo u malu pravnu polemiku sa kolegom Vuksanom Simonovićem i onima koji misle da je to pitanje Ustavom i zakonom riješeno. Ustavotvorac kaže u jednoj odredbi da mandat Skupštine traje 4 godine, da se ne može prekinuti u tim i tim situacijama i da ga Skupština može prekinuti svojom odlukom. On ne kaže šta biva sa sazivom Skupštine koji prekine svoj mandat do izabora novog. Zakonodavac u članovima 16 i 17 nije našao za shodno da ta pitanja decidno riješi, odnosno riješio u članu 15 pitanje redovnih izbora. I tako je decidno napisao da stari saziv traje dok se ne verifikuju mandati novoga saziva. I tu ništa pravno nema spor. Međutim, u članu 16 kojim se regulišu ove vanredne izborne situacije ostavlja jednu pravnu prazninu koju mi moramo da konstituišemo odlukom, odnosno da je popunimo odlukom o raspuštanju Skupštine. To predsjednik Republike nije uradio. Pretpostavljam da je predsjednik Republike vjerovatno spreman da prihvati određene pravne intervencije u tom pravcu. I nema problema. Međutim, takvo usvajanje takve odluke u ovom momentu sa tako rizičnim pravnim prostorom znači dodavanje neke nestabilnosti na sve ono što mi imamo ovdje danas kao nestabilno. Dakle, gospodo, želim da privodim kraj ovo moje izlaganje. Politički razlozi, neću da komentarišem napade na naš sporazum. Neću da ih komentarišem. Jer smatram da i ljudi koji to rade trebalo bi da razmisle malo u koju političku zonu ulazi. Ja želim samo da kažem, interes Narodne stranke jeste da se do izbora dođe u miru i redu u Crnoj Gori. I da se u miru i redu rasprave sve pitanja. Legitimno je da se neko zalaže za unitaristički koncept Jugoslavije. Ljudi, zašto bježite od toga ako to želi? Legitimno je da se zalaže za suverenu Crnu Goru. Pa nije to nikakva izdaja, pobogu ljudi. To je politički koncept koji je legitiman i ne treba se stiđati toga ko vjeruje u to. Ali dok se to ne riješi na prostoru Crne Gore, mi imamo važeći ustav. Dajmo ga, poštujmo i polemišimo da li ga neko krši ili ne na jedan politički korektan i kulturan način. Na kraju, malo van konteksta, ali zbog javnosti, jedno upozorenje predsjedniku Republike, nadam se da ćete mu ga prenijeti. On je ovdje polemišući sa predsjednikom vlade poistovjetio
sebe, odnosno svoj položaj kandidata sa položajem i rekao Narodna stranka je doživjela isto što i on. Nije, gospodo. Narodna stranka nije predlagala predsjedničkog kandidata, niti će to raditi, jer se sporazumjela sa opozicijom da ne daje predsjedničkog kandidata. Odbijena je kandidatura jednog uzurpanta koji je pokušao pod imenom Narodne stranke da se predstavi kao kandidat. Razumijem da gospodin Bulatović to ne mora da zna, zaista mu ne zamjera, ali ga opominje da je prvo i prvenstveno rešenjem Saveznog ministarstva pravde, na čijem čelu je gospodin Zoran Knežević, član njegove partije, ne sumnja da gospodin Bulatović ima visoko uvažavanje prema tome gospodinu, za razliku recimo od mene, da nesumnjivo cijeni njegovu prilježnost u sprovođenju zakona i njegovu pravnu kompetentnost, dakle od strane toga organa riješen je pravni spor na nivou Savezne Republike, a od strane Republičkog ministarstva i na nivou Crne Gore. To su dva u upravnom postupku konačna i izvršna rešenja. Koliko sam ja shvatio, a izvinjavam se unaprijed ako nisam dobro obaviješten, što se tiče DPS-a, pravno razrešenje za nasleđe imena DPS-a još nije ni započeto. Prema tome nismo u istoj pravnoj situaciji. Ja samo želim da na to ukažem i da zamolim predsjednika Republike i druge ljude da se paze, pogotovo ako se zalažu za ustavnost i zakonitost. Izvinjavajući se zbog prekoračenja, zahvaljujem se na vašoj pažnji. Hvala gospodine Šoć. Pravo na